tubahaye ikaze mu kiganiro P-Sport, nguhaye mwiriwe mwaramutse aho waba uherereye hose mu gihugu ndetse no hanze yarwo. Tuguhaye ikaze mu kiganiro P-Sport. Iki ni ikiganiro tugenda tuvugamo ibigiye bitandukanye ku mikino iba yagiye iba hirya no hino ku isi, haba mu Rwanda, ku mugabane wa Afurika ndetse n'i Burayi. Reka duhere hano mu Rwanda, shampiyona yari yakomeje. Reka tuyikomereze hano mu Rwanda aho Espoir yaje gutsindwa na Rayon Sport ibitego 2-1. Sunrise iza kuba itsinda Musanze ibitego 3-1. Gorilla FC yaje kutsindwa na Rutsiro ibitego 5-1. Rwamagana FC ikaba yaje kuba itsinda Bugesera igitego 1-0. Gasogi ikaba yaje kuba itsindwa na Marine igitego 1-0. Urutonde rwa shampiyona mu Rwanda uko ruhagaze kugeza amagingo aya ngaya: Kiyovu Sport iracyari iya mbere n'amanota 57, Rayon Sport n'amanota 55 ku mwanya wa kabiri, APR FC ku mwanya wa gatatu n'amanota 58. Hanyuma ekipe eshatu zigomba kumanuka byanga bikunze ziri ku murongo utukura, harimo Marine ifite amanota 27, Rutsiro ifite amanota 25, hanyuma na Espoir ifite amanota 17. Tunyarukiye ku mugabane wa Afurika, ibiri kuvugwa nta kindi ni CAF Champions League aho Wydad Casablanca yaje kuba itsinda igitego 1-0 Simba. Hanyuma Simba ku mukino ubanza yari yatsinze nayo igitego 1-0, hanyuma aggregate iza kuba ibitego 1-0. Bajya mu penalty Wydad Casablanca iza kuba ikomeza kuri penalty 4-3. Hanyuma rwose Simba nahase zitaha bataha bimizimoso bajya gutegura umwaka utaha w'imikino. Tunyarukiye mu gihugu cy'Ubwongereza kariho imikino yasaga nkaho ikomeje ku munsi wo kuwa gatandatu. Ikubitiro ikipe ya Crystal Palace yaje kuba ikubita West Ham United ibitego 4-3. Brentford iza kuba itsinda ibitego 2-1. Brighton and Hove Albion iza kuba itsinda ibitego 6-0 yihanukiriye Wolverhampton Wanderers. Mu gihugu cya Espagne, La Liga Santander nayo yari yakomeje. Elche yaje kuba itsinda ibitego 4-0 ikipe ya Rayo Vallecano. Real Madrid iza kuba itsinda ibitego 4-2 itsindiwe ku munota wa gatanu na Karim Benzema igitego cya mbere. Karim Benzema ku munota 17 aza gushyiramo igitego cya kabiri. Vinicius Junior aza guhabwa ikarita y'umuhondo ku munota 37, ari nako ku munota wa 42 Karim Benzema aza gutsinda hat-trick yiwe. Igitego cya kane cyaje kuba gitsindwa na Rodrigo. Hanyuma ikipe ya Armelia ikaba yaraje gutsindirwa na Luis Vinicius Marquez. Hanyuma igitego cya kabiri iza kubitsindirwa na Roberton. N'undi ku gatandatu Barcelona yari yakiriye Real Betis iza kuba itsinda ibitego 4-0 yihanukiriye cyane. Mu gihugu cy'Ubutaliyani Roma yaje kubinganya na AC Milan. Torino iza kuba itsindwa na Atalanta ibitego 2-1. Bundesliga mu gihugu cy'Ubudage ku gatandatu imikino yari yabaye hano, icyo wamenya nuko Borussia Mönchengladbach yaje kubitsindwa ibitego 2-1 na Stuttgart. Hanyuma Union Berlin zikobingana na Bayern Leverkusen 0-0. Leipzig iza kubitsinda Hoffenheim igitego 1-0. FC Cologne iza kubitsindwa na Freiburg igitego 1-0. Schalke 0 iza kubitsinda 2-1 ikipe yitwa Werder Bremen. Ligue 1 Lille yaje kuba itsinda ibitego 3-0 AS Ajaccio. Ku cyumweru nabwo shampiyona y'Abongereza yari yakomeje. FC Bournemouth iza kubitsinda Leeds ibitego 4-1. Fulham iza kubitsindwa na Manchester City ibitego 2-1, harimo igitego kimwe cya Haaland cyafunguwe kuri penalty. Alvarez aza kuba batsindira igitego cya kabiri ku munota 36. Manchester United yaje kuba itsinda igitego 1-0 Aston Villa. Newcastle United iza kubitsinda ibitego 3-1 Southampton, ikomeje gushimangira Big Four. Newcastle Liverpool umukino uryoshye cyane iza kuba
itsinda Tottenham ibitego 4-3. Igitego cya mbere cyatsinzwe na Jones kuri pasi ya Trent Alexander-Arnold. Luis Diaz aza gushyiramo igitego cya kabiri. Mo Salah kuri penalty aza gushyiramo igitego cya gatatu. Kane ku munota 40 aza yishyura igitego kimwe. Ku munota 77 Umunyakoreya Son Min-san aza kuba atsinda igitego cya kabiri. Richarlison aza kuba anganya n'ikipe ku munota 90 bongeyeho iminota 3 aza kuba anganyiriza ikipe ya Tottenham hamwe na Liverpool. Aza no kuhawe ikarita y'umuhondo kuko yaserebuye yakuyemo umupira. Hafi match yenda kurangira uwo bita Diego Jota aza kuba ashyiramo igitego cya kane cyatanze n'intsinzi kuri Liverpool. La Liga Santander, Cadiz yaje kubitsinda Valencia ibitego 2-1. Villarreal iza kubitsinda Celta Vigo ibitego 3-1. Espanyol iza kubitsinda Getafe igitego 1-0. Real Valladolid iza kubitsindwa na Atletico Madrid ibitego 5-2. Atletico Madrid ikaba yaje kuba itsindirwa Molina, Jimenez, Morata ku munota 38. Hanyuma Fernandez aza kubatsinda igitego cya 4. Memphis Depay aza kubashyira igitego cya 5. Mu Butaliyane Inter yaje kuba itsinda Lazio ibitego 3-1. Cremonese iza kubinganya na Verona igitego 1-1. Napoli iza kubinganya 1-1 na Salernitana. Sassuolo iza kubinga itsinda Empoli ibitego 2-1. Fiorentina iza kuba itsinda yihanukira ibitego 5-0 Sampdoria. Bologna iza kubinganya na Juventus igitego 1-1. Bundesliga Bayern Munchen yaje kuba itsinda ibitsindo 2-0 ikipe ya Hertha Berlin. Ku munota wa 69 nubwo Gnabry yaje kwibona igitego 1-0. Ku munota 79 Coman aza kubona igitego cya kabiri, nuko Bayern iza gucyura amanota 3 yayo gutyo. Wolfsburg iza kubitsinda ibitego 3-0 Mainz. Ligue 1 Monaco yaje kuba itsindwa ibitego 4-0 n'ikipe ya Montpellier. Rennes iza kubitsinda Angers ibitego 4-2. Paris Saint-Germain yaje kuba itsindwa 3-1 na Lorient. Marseille iza kubitsinda 2-1 ikipe ya Auxerre. Ndibaza ko kugeza ubu ngubu nkuko twabigiye tubibasezeranya umunsi ku munsi, haba ku mikino bagiye iba, tubagezaho resultat zabaye mu mikino igiye itandukanye hirya no hino ku isi. Reka tugaruke rero ku buryo urutonde ruhagaze mu Bwongereza. Manchester City yarayifashe umwanya wa mbere n'amanota 76. Arsenal ku mwanya wa kabiri n'amanota 75. Newcastle ikomeje kuziyobora n'amanota 65 ku mwanya wa gatatu. Manchester United n'amanota 63 ku mwanya wa kane. Liverpool yicumyeho imyanya ibiri iza kuba iri ku mwanya wa gatanu n'amanota 56 n'amanota 56 nyuma yo gutsinda ikipe ya Tottenham Hotspur. Ikipe zigomba kumanuka byanga bikunze harimo Leicester City n'amanota 29, Everton n'amanota 28, Southampton n'amanota 28. Ni ikipe ziri mu murongo utukura. Espagne, La Liga Santander, Barca iracyaziyobora n'amanota 79 igakurikirwa na Real Madrid n'amanota 38. Atletico Madrid ku mwanya wa gatatu n'amanota 66. Hanyuma ikipe za nyuma eshatu ni Getafe ifite 31, Espanyol ifite 31 ndetse na Elche yamaze kwikura mu byayo rwose n'amanota 16. Serie A aho ibyaho byamaze gucayuka nuko Napoli ikomeje kuziyobora n'amanota 79, ikurikiye Lazio ikaba ifite amanota 61, Juventus ku mwanya wa gatatu n'amanota 60. AC Milan ikaba ifite amanota 57 ku mwanya wa gatanu. Inter ikaba ari iya kane n'amanota 57. Ikinyuranyo kikaba ibitego. Inter irusha AC Milan ikaba ifite ibitego 19, AC Milan ikaba ifite 14. Akaba ariyo mpamvu Inter iza imbere ku mwanya wa kane, AC Milan igakurikira ku mwanya wa gatanu. Ikipe hano ziri mu murongo utukura harimo Spezia ifite amanota 27, Cremonese ifite amanota 20, hanyuma Sampdoria ikaba ifite amanota 17 ku mwanya wa nyuma. Bundesliga Bayern Munchen ikaba yongeye kwisubiza umwanya wayo wa mbere n'amanota 62. Borussia Dortmund
n'amanota 61 ku mwanya wa kabiri. Ikipe hano zigomba ziri mu murongo utukura ni Schalke 04 n'amanota 27, Hertha Berlin ifite ku mwanya wa 18 n'amanota 22. Hanyuma ikipe ya gatatu ni Union Berlin, ikipe ya kane Freiburg, ikipe ya gatanu Leipzig n'amanota 58. Nahangaha rero dusoreje ikiganiro cyacu. Ibi ni biba byagiye biranga iyi weekend tuba tugomba gusubiramo cyangwa se tukagenda tubinonosora by'umwihariko mu kiganiro kirambuye na mugenzi wanjye Aman Peaceful, aho tugenda tubakorera ubusesenguzi bugiye butandukanye, gushishikariza gukomeza gukora subscribe, like, share na comment ku biganiro byacu kugira ngo mukomeze kubana natwe 5 kuri 5, mukomeze kugira ibihe byiza aho muri hose. Imana ikomeze kubarinda.